o leo te tua tuile tua lau keisi le solusu mo valu you like fasi foko ila faso va koila ia le ka wolunga kungi saunga o le so lusu mo valu you like le upolo inga ia o Rosella e ka mo la ku Samoa o ke kula o keisi a o le keisi le ngukangi ia ile ngari ile vai foi la o ko le file mu a ko social media inga ua ka o ko ia ile mo ai rumo fofonga ele meo fai kala ele o mai kala vai le manga ia vai ele mi makolo se o lau ponga manga wa fai mo fai ngala ko counter inga issues they can know and they will never au wale me ala ke fai o le la ko mai sa ili masei la lau mai le a fa kupu mai le kala pa wala o me ala ki ro fa which is I'm over that ai ora so do sumar valu le go to vai ku le ko me fa manga ko la loya however wa uma nga o fa ilo la witeli la apili wo uma nga ko ave ia o nga la o ke mai official le loya sili era el karsanga nga ko loya e fa ile apili ore uma ko ia yulai aso lu furvalo yulai a olai mak ngau ma mai nga ia o ku Samoa wa foi kasele au nga ele o manga o mau kerwa ko sor au le mako case le manga o la ko loka o ka fia o case ile kangia a fongo koe kangia ai mai si mau kangi o ngau ka inga foi le wo ye fam singo ngai lo kar ko ngonga e ba ko usa mo inga ia ka fia o ngi o ka kala meia ka kalo mai inga ia office fai unga le inga ia office fai unga sa o langa le wo lo la ku ula o case pe o fa sa mo la ku ma ai la ma ya la aku ure case o mele sa idinga o mele la leo mai lau ponga mai la ka kia es ele ke ia I famasingo ai la ke famasingo I lo kaulanga langa ko mengi le la manga eva ko lo usa mo ka fia usa mo pe yor meran kupus skamalo ya papava pe yor mele wo kupungi se uso ya tamorelele pe yor mele kupu ya king fai popo how many more people ko ke manga shut down and sip their mouths from talking the truth. Yeah, between now, malah suruh fumar baru. Aku mau fasa wala uloya. O kapenga fo. Ai kakalo mai, kakalo ku fo. Ya, oleh aku ulang ai, oleh aka oko ye. Oleh oleh kele au kau fa maka ure bisa mo. Ameu. Ai oke mafau fa. Po oleh le mesili. Po le fea o ngai mea o le mea sili. Anga o fisili le anga fisili iso o Yesu ya Yesu. O le fea o ngai mau kula fo mau mai sili. O le lawa o kilo. O la o case. O le case ma fainga fai aku e provide out evidence le anga o le online le mele fai. I mean, they did not kill anybody. I did not kill somebody. I did not punch anyone in the mouth. No, there was no physical evidence. It was all whatever they were providing and said on online ila ko kala fai make. Alai manga o fa masingo ia lo se la o ke arwaku ai Samoa. Said ka fiolai. Ala wa public level o mai la ko va henga ma fai mai. Anga o me Samoa lo kalo vai. Okay. Ai le ka fia ila o arwaku issues mawanga fapena. So I've got 27 days to decide. Porque rock Samoa. Yeah. Awa upumongi. What work? This is what they will mera la kofaya. I know exactly what they're going to do. Anga uko Samoa ka kiela case they will charge me ave ileo langa ukele manga ileo ukele manga ko ke corrupt for meya. Kede mga away. You know, because I had enough to say makanga rueng ngau leo. Ai o kede mga away fai fu o ko mai kurvale. O ngola ko wa pikola au o enforcer kula fo. Afa ko ngokwa o ko meya o meya ko ke kamo mo e fai. Ai orenga ai wo ulo nga o pa ye Samoa.
O kou whaasamua mua ia. O whaasamua mua ia. We will ban you from talking about this. We will whaasa you from this and this. Nga kou ka ngofilo lea kolo. Ko sa ka ofi ko si folau kolo. Ko sa kou ke koloa ia. I mean, I can survive in Samoa. Mauku me se o mako ai ngai Samoa. Mauku me uma. So going to Samoa is not the problem. Going to Samoa is not my problem. Alela o ansa ku ya o ko ia ko fa mai. Wa fefe ki sa Samoa no, o ke le fefe ki ra ku Samoa ngi sikulanga. A fefe o so ngare mu la nga o vai. Ai se me o ke le fia manga o ke ruak. I ku ha ko ka fa maka o mangi mau me o mako ki fa mai. Ka ngai ko ki fa la nga mai ngar ku la fo. Ko ke ngau e ka pungi o matou mutu. Awa lavangi o mako karango ai maisea leo o kala e maka o kia so e nga pengi aminga ngai ke sir fia me ngang se manguelo kai oi ngai sir fia longo ai ko ave se ro marka mari ilia male so nga bo vivela la ska como ka bo vivela eu ko ke poli ka kalo pepo la tula ngole ai kalau foi kalau mai foi moa me se forsanga le mu me uma o lo mo via me uma le do fam langa le tu o le kaunga ma lo si le o lo kaloko ke mangkuar kala si o kama sa fa le fi sa nga ke le yo ko sanga fo nga le se fai ka ngo ngeu me nga fai ai mai foi ai pu nga ai le o te fai the true fruit ko ke feika Nanga o lea o ke kango ko kingi vai o lo ke mau le ko kingi vai ya ai o le tu langa na pano foi atu ona o le o toe maia email le loia ma fa tonu ma to muri mau ma tu langa ya me se fa ta pena le watu I Samoa le fa ma wino to fina ngalo fa frikile I agree with all of you okay agree mo to uma e si dia kuro ngau le ami o kongu marka ko por kalami e sa ili fa alami o kongu meia ai okay ngofo e mafau le kali o le fere mesili o le mai o le mai le mele that's all I can say o le mai le a foi langa man ko foi o ia fia me man fa nga malo nga ngau sa ili se me va ko ia e o ngau ka ingare ngau wai kula e pa mara vai nga ia o le me ale kasi so o le mai le mele o man kam fa ia por ki kila ke le ma fa ia le la kam fa mai ele fa masingo ia ai o le a o ngofo mo ka kalom ko fo ile tu e sa ili po le fa singo manga ko e ala fo ile musu ngale nga pa ia ya me se vorka ko li ko la team